Fáilte roimh go fáil mí mis Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Levéal A1 Topic Seacht Rannóg de Deacrachtaí cumarsaide ag Deacrachtaí bheith Éisteacht. So level A1 Topic 7 Section 10 Communication Difficulties, focusing now on listening. Agus Rannóg seo Bemid ag cur ceiste chuine cé chun maith is atá ag éirí leis agus ag freagart na ceiste sin agus ag déileáil le deacrachtaí cumarsaide. So we'll be asking somebody how well they're getting on with something, answering that question, and dealing with communication difficulties. Beag an bhfuileog deacrachtaí cumarsaide uait don gníomhaíocht seo. You'll need a handout, communication difficulties for this activity. Handouts are linked in the description box below. Deacrachtaí cumarsaide. Éist leis na ceistena sa bhír agus cur tic leis an bhreagra ceart I ngach cás. So listen to the questions in the sound clip and put a tick beside the correct answer in each case. Plasig tú an bhír há uair. You'll hear the sound clip twice. Deacrachtaí cumarsaide. An féidir leat sin a rá ríist le do hail. An bhíad fá fólim a le trú. An digan tú? Cad a chéalaíonn sciáil. An bhfuil clóscríomh agat. An bhíad fá labhairt níos Míle. Ceach é bhfuil a gaiirí leat. An bhfuil sé deacair ríomhaire a úsáid? Deacrachtaí cumarsaide. An féidir leat sin a rá ríist le do hail. An bhíad fá fólim a le trú. An digan tú? Cad a chéalaíonn sciáil. An bhfuil clóscríomh agat. An bhíad fá labhairt níos Míle. Ceach é bhfuil a gaiirí leat. An bhfuil sé deacair ríomhaire a úsáid? Agus inis an script. An féidir leat é sin a rá a ríis le do hail. An bhéadtá fálam a le trú. An digan tú. Cad a chéalaíonn sciáil. Iver cuaig an bhfuil clóscríomh agat. Iver sé an bhéadtá labhairt níos Míle. Cén chuí a bhfuil ag éirí leat. An bhfuil sé deacair ríomhaire a úsáid. Agus inis na freagraí. An féidir leat é sin a rá a ríis le do hail. Could you say that again, please? Agus an freagra iver B or letter B, is féidir cínta. I can, sure. Iver a dó, an bhéadtá fálam a le trú. Could you spell fálam? Letter B, F-O-G-H-L-A-I-M, fálam. Iver a trí, an digan tú. Do you understand? An digan tú. Letter C, ní higgin. I don't understand. Ní higgin. Iver a cethair, cad a chéalaíonn sciáil. What does sciáil mean? Cad a chéalaíonn sciáil. Letter C is sport géirí sneachta é. It's a winter snow sport. Is sport géirí sneachta é. Géire, winter, sneachta, snow. Iver cuaig, an bhfuil clóscríomh agat. Can you type? Tá, letter A, tá. Iver sé, an bhéadtá labhairt níos Míle. Could you speak more slowly? Déitinn cínta.
I could surely, or I could certainly. Litter C, dating cínta. Ibraisteacht, cén chuí a bhfuil a gairí leat? How are you getting along? Cén chuí a bhfuil a gairí leat? Litter C, go maith go raibh maith agat. Go maith go raibh maith agat. Ibhar a hocht, an bhfuil sé deachar ríomhara a úsáid. Is it difficult to use a computer? An bhfuil sé deachar ríomhara a úsáid. Litter B, níl, tá sé measartha éasca. No, it's easy enough. Níl, tá sé measartha éasca. Agus sin deire le Rannóg Deacrachtaí cumarsaide. That's the end of section 10, communication difficulties, focusing on listening, a chur ceiste rinne, cé go maith is atá ag éirí leis agus ag freagart na ceiste sin, agus ag déile le Deacrachtaí cumarsaide. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na cuisle, suíomh lúscartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas, the Theastas Eorpach na Gaeilge, as cead a thabhairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use, the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.